svoju startnu poziciju. Trka je puštena, u vis je iskočio Alokator, malo je falilo da ostavi Konkolja, šipci gore na čelu Magic Loot. Magic Loot vodi ovo nadmetanje, okreće se preko levog ramena, džokej Goran Mešetović kontroliše da li je tempo dobar. Za to vreme Alokator ide na čelo. Alokator sa Konkoljem vodi ovo nadmetanje, dve dužine prednosti u odnosu na Magic Loota kojeg čvrsto drži džokej Goran Mešetović na trećoj poziciji. Iz polja je My Dear Friend sa Vilojevićem na četvrtoj poziciji. Iznutra Šašić u sedlu vremešnog ogona. S polja galopira Turbina sa Glogovcem, na začelju je Sidney sa Mustafićem. I dalje tempo u nadmetanju Lendoveri diktira Alokator. Alokator vodi utrku na drugoj poziciji, Vizori, Magic Loota, treća pozicija s polja, My Dear Friend, četvrta pozicija Ogon, peta pozicija Turbina, začelje za Sidneja. Trku i dalje vodi s dve dužine, dužinom i po prednosti Alokator u odnosu na Magic Loota. Miran u sedlu Magic Loota, Mešetović ruke na vratu kao da pomalo pokušava već da stimuliše i evo i prvo korvača opomenu Dizgin. Konkolj Alokatora, ali s polja napada držeći Magic Loot. Kreće i My Dear Friend, kao da je to bio signal da se isprati ova završnica Magic Loota, pobednika prethodnog trkačkog dana. Digao je bič Milojević, da li ima odgovor na odlazak Magic Loota? Magic Loot na čelu, sada i njega stimuliše Mešetović rukama. Magic Loot vodi sin motivatora protiv sina Kodijaka, iznutra ide Magic Loot, s polja galopira dobro, savija u krivinu Magic Loot. Već pravi finu prednost možda samo ovim savijanjem, ali s polja voli da ide My Dear Friend. Iznutra Magic Loot, s polja se stuškio My Dear Friend, ali lepu prednost je napravio popularni Ciganin i stiže do još jedne pobede. Magic Loot i Goran Mešetović, My Dear Friend drugi, treća pozicija Turbina, četvrti je Ogon, peti Alokator i poslednji Sidney. Četiri Ogona. Mihajlo Vasić ispred upravnog odbora Srpskog galopskog saveza uručuje pehar Nebojši Iliću, jednom od vlasnika grla Magic Loot. Dame i gospodo, jedan aplauz za simpatičnog Ciganina, sve simpatičnijeg torte Stamenski, moj slatkiš od 1953. godine i My Dear Friend u suvlasništvo.